Ariuma igongona ria kumagaria nyina wa uria wari mubunge wa Gatanga Peter Kenneth. Igongona riria rigwikinyitio ni atongoria ikiro itiganite matongoretio ni President Uhuru Kenyatta. Na tondu yanagiria kayo atongoria matiganite kuma kaunti ya Murang'a maitega kuhurira Kenneth Ndeve kuheo giturwa thirikari-ini aritana riria rinyitirwo mbaru ni mutongoria wa ODM Raila Odinga. Ona vite haha na niwe ena track record ati ni arutire wira mwega on how her finance your excellency ogiaga mundu gika mathabu mwega giki kimwana gitu twa kunengera your excellency anafanya kwa usahihi tena vile vile naona bila anajivisha anakuwa kama mdhungu anapema mambo safi. Kwa hivyo rais huyu mtu nataka na apewe kazi ya kufanya. Oho ni mokiriria aria makoretwo magithitio tongoria wa Kenyatta na kumuria thie na mbere kurumia muthegi wa tongoria wega ni amu mari thutha wake. Kwenda gukwira wikarire giti kiu giaku na wikarire na meri na timaguru nacio marauga ni megukuonia kuruta wira tuge washindwe. And that's why we all need to join together in supporting the president in his big in his broader vision of bringing the nation together, fighting corruption. He is the head of our motherland. Na ciĩgiĩ mbara ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ya ngukumio nĩ morĩtie mũtongoria wa bũrũri kũhũra mũcari caria mena maroro ma hungumania. Odinga akiuga matukũ ma kũraiha ndeto nĩ mathiru na rĩu nĩ ihinda rĩa kũrutĩra Kenya wĩra. Mwena-inĩ wake mũnini wa president akĩĩranĩra gũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra kĩoneki kĩa president. Sasa mimi nakuhakikishia tuko na wewe, mambo ni magumu, wezidi kutoa pingu. I totally endorse the priority you are giving to the struggle against corruption. If you cannot slay the monster, any other aspirations we may have as a people will go to waste. Tutasimama kidete na wewe kuhakikisha ya kwamba Kenya hii inawacha siasa ya ukabila na chuki na ugomvi na propaganda. President nĩranĩire thirikari no ĩgũthiĩ na mbere kwambĩka tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya ĩta njĩra ya kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya Kenya. Na mimi nashukuru viongozi wote ambao wamekubali tuje tushirikiane pamoja na wamesema ya kwamba haja kubwa sasa ni kuunganisha Wakenya, tulete amani, tupigane na maovu ambaye yako katika nchi yetu, na tuhakikishe ya kwamba tuko na Kenya ambaye kila moja pahali popote alipo, usipojali kabila, rangi, dini, kila mtu anajisikia ako sawa na mwenzake. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo.